Pozdrav ekipa, ja sam Luka, ovo je moj kolega Ivan i danas s nama u gostima Josip Torić, predsjednik i natjecatelj u powerliftingu i dolazi iz powerlifting kluba Nabildani Mozak. Dobrodošao. Pozdrav, hvala vam što ste me zvali tu u podcast. Nema na čemu, evo možemo krenuti sa prvim pitanjem, pa me zanima kako to da si se odlučio za powerlifting, za trening o powerliftingom biti, kako je sve to počelo? Moj sportski put nakon počinje, mislim kroz osnovnu školu sam trenirao tenis, ali to je bilo onako na skroz rekreativnoj bazi, bio da 3 puta tjedno u grupi, ništa posebno. I nešto mi uvijek tipa kroz školu bilo onako loše. Nisam ja baš kao većina kifovaca, znači ljudi koji su čitav sportski tip, a ja sam bija momak koji prolazio 5-0 osnovno i tijeli su mi poklanjali da ima 5, bio sam onako dosta smotan. I deblji sam o sebi, nisam baš od rekreativnog tenisa, nije da se nešto razvijete. Ali onda u osmom sam krenuo trenirati vaterpolo i tu sam prvi put, tada je vaterpolo klub Biograd, imao smo kadete, junior koji su igrali prvu ligu, tu mi je prvi put da sam došao doticati s nekim malo ozbiljnijim sportom. Sam imao treninge svaki dan, preko ljeta bi to bilo u Biograd na bazenu, preko zime bi išli u Šibenik. I onda sam trenirao taj vaterpolo skoro godinu i pol dana, tako 2 godine. Nisam se bio nešto sad ni zato nešto previše talentiran, bio sam golman, ali ono što je bilo dobro da sam shvatio što je taj neki sport i da sam prvi put tada ušao u teretanu kroz vaterpolo. I onda eto, dajmo reći od prvog srednje, sam krenuo teretanu standardno, brosplitovi, zavrzlame i sve te stvari, ali nešto što mi je bilo presudna stvar i što sam napravio, ja volim onako sve analizirati, sve tražiti i on sam gleda, ima sam naravno kompjuternice, a mi prvo sad vidjeti ili ima na internetu što zanimljivo treningu i onda, iako je to bilo još tamo 2011. 2012. ali moglo se naći neke informacije. I ja moram reći, od 2013. godine sam tipa kanal na YouTube koji je bio Elliot Halsey, oni Strength Camp, ako ste ikad čuli, i Omar Isuf, tipa oni su što su snimali tada, su krenuli sa ti nekim osnazi, onda su prvi put da stavno čuvaš čučan, bench i te stvari i ja moram reći od 2013. godine da već mogu reći da samo reći krene se fokusira na neku snagu. A kako je to krenulo sa powerlifting klubom Nabildani Mozak? Dakle, ja sam bio powerlifter i natjecao sam se prvo za jedan zagrebački klub tamo 2015. godine, sam prešao jedan zadarski klub 2016. i 2017. godine. No, sa Nabildanom Mozgom priča je krenula zapravo u sferi, jer ja sam diplomirao sam FER sada u 7. mjesecu i FER je dosta tako utjecao čak i na powerlifting, što je onako čudno, ali dakle tamo u 9. mjesecu 2017. godine profesor sa FER-a Vitor Blagović koji dosta je pomogao klubom je došao sa jednom idejom da osnuje powerlifting sekciju na FER-u. Znam da se bavim powerliftingom, a znaju mene jer osim powerliftinga ja sam vodio i šah na FER-u, to su dosta slični sportovi, šah i powerlifting. I onda mi je on rekao, evo, daću ti termine tamo u dvorani na FER-u, tamo u Martinovcima, tamo smo imali stalke za čučanje, 4 šipke oko 500 kg utega, standardno za ribove i bučice, solidna oprema. I daću ti termine, ti prvo okupiti ljude, ako uspije bilo zainteresiranih i tako je to krenula powerlifting sekcija FER-a. To je krenulo dakle u jesen 2000 i to će biti moja 3. godina faksa, 2017. godina, da. I u početku sam dobio dosta veliki interes studenata FER-a što me čak iznenadilo, onako tipa 26 ljudi mi se javila, normalno ne mogu ja sad 26 ljudi doma raditi na početku. I uzeo sam uz sebe još 5 ljudi s kojima sam dakle krenuo raditi. I mislim naravno, tad sam i ja se dosta učio kako da budem trener, ko sam ja već dosta znao i oni su naravno, svi smo zajedno to bile učili. I onda se stvorila ideja da bi mi zapravo napravili klub, jer nisu postojala nikakva studentska nacija na powerliftingu, niti sam ih ja ove 3 godine truda uspio nešto organizirati, jer je dosta teško uvesti novi sport na sveučilišna natjecanja. Ali eto, onda smo, ajmo mi probati da se može natjecati za kao sami svoji, da se ne bi sad, da ja ne bi neke druge klubove kao ili pa mi smo imali neku ekipu pa da mi napravimo svoj klub. I eto, onda smo tako 1.2.2018. godine da smo službeno osnovali powerlifting klub Nabildani Mozak. Kako da se nisi odlučio za kineziologiju kad se već u srednjoj, ajmo reći, krenuo
sa bildanjem? Ha, ne znam, ipak sam uvijek mi je prvenstvena stvar bila neka matematika, fizika, programiranje, pa mi je završio sam MIOC u Zadru i onda mi je logičan slijed bio upisivanje FER-a. Smatrao sam isto tako ako bi pisao kineziologiju da bi dosta bio raštrkan na ostale sportove i ne bi mogao baš primaran fokus stavljati na powerlifting. Pa da, to u biti je, slažem se s tom, zato što kineziologija primarno se obrazujemo za profesoru tjelesne zdravstvene kulture, ti tek na 4. godini normalno biraš usmjerenje, gdje imaš neki fitness, imaš kondicijsku pripremu, biti powerlifting, normalno ne postoji usmjerenje uopće, da sad ti možeš smjeriti i općenito nije da sad baš na kineziologiji se uči previše o takvim, uči se normalno kroz kondicijsku pripremu, kroz fitness, ali nije sad da možeš toliko specijalizirati u jednom području, naravno. To sve kroz svoju daljnju edukaciju možeš, naravno, ali nije sad da možeš specijalizirati se toliko za... A isto moram reći tada već, nisam da sam sad bio toliko, mislim da mi je powerlifting bio dio života, ali nije kao i sada da mi je ja sam morao, sam gotovo čitao svoj život izgradio kroz powerlifting i dosta i poznanstava sam dobio kroz ovaj sport i što me utjecalo na moju karijeru isto programera i sve to što možda čudno, ali kroz sport i sve to upoznate druge ljude. Ali tada nisam mislio da će mi fitness biti nešto kao primaran izvor čime će zarade i čime ću se baviti u životu, jer sam tada dosta mislio da će mi sport biti neka uživancija. Ali mislim, ja sam 2018. godine završio sportsko učilište kao formalna obrazovanje za powerlifting trenera. Mislim, naravno, nije da sam ja sad imali smo neke 8 predmeta. To je vikendima, ali tako, koliko još? Pola godine, znači svaki vikend. Da, ništa pametno. Mislim, jedina stvar što je u tome bila pamet, što smo imali kao neki powerlifting specijalizacije, gdje je došao jedan trener iz Njemačke, to smo bili u Virovitici, nas, ta prva generacija powerlifting trener, nas 10, gdje je čovjek držao seminar baš powerlifting 5 dana, to je jedno što mora reći da je ovako korisno bilo, a sada, mislim, ove ostale stvari nije da se baš nešto bile ekstra. Ali eto, to mi je čisto trebalo zato jer trebalo je kao svaki powerlifting klub morao imati powerlifting trener da bi Hrvatski powerlifting savez bio primjen u punopravno članstvo u Hrvatskom olimpijskom odboru, prije toga smo bili samo pridruženi. Pa trebalo smo imati kao powerlifting trenera. Ok, znači sad kad ste dotakli malo detaljnije powerliftinga, možeš nam opisati u biti powerlifting, kako se sastoji natjecanje, od čega se sastoji natjecanje, malo nam opisati osnove powerliftinga. Dakle, powerlifting kao sport se sastoji 3 discipline, čučanj, bench i mrtvo dizanje, koje su većina ljudi upoznata sa te 3 vježbe. Što se tiče samog natjecanje se sastoji tako da imate 3 pokušaja na natjecanje za čučanj, 3 pokušaja za bench, 3 pokušaja za mrtvo dizanje. Natjecatelji su podijeljeni u težinske kategorije i dobne kategorije, te naravno po spolovima. Ok, i šta se treba paziti tijekom izvedbe? Pa tijekom izvedbe najčešće gdje ljudi neko kome prvo natjecanje griješe, naprimjer ti liftovi ima neka pravila koja treba, ima neke sudačke, ima dakle 3 suca na powerliftingu, ima sudačke komande i neka najčešće greške, naprimjer kod čučnja što najčešće treba se naći čučnuti do što zove powerlifterska dubina, da vrh koljena bude ispod vrha kuka. Kod bencha to se griješi jer ne smije se dizati peta sa poda, ne smije se noge poda, ne smije se glava dizati s klupe, niti gluteo se ne smije dizati s klupe. I najčešće da se ne sluša komande suca kod čučnja, to kada natjecatelj uzme šipku, sudac treba reći naredu squat, da ovaj čučne dole i kad stane gore da se vrati nazad, slično kod bencha i mrtvog dizanja. Ali to su sve onako sitnice što bi svaki pravi trener ili neko glavna osoba u klubu samo jednostavno objasni svome natjecatelju i to je to. A ti se isto natječaš? Da. Čak evo, ja sam osoba koja u Hrvatskoj ima najviše powerlifting natjecanja iza sebe u Hrvatskom powerlifting savezu. Imam 14 full powerlifting mitova, što nema nitko više. Iza mene ima neko, ja mislim, sa 13 i par njih s 12. To je zato što, ne znam, uvijek sam volio izaći na sva, znači, powerlifting sad Hrvatski ima 4 natjecanja godišnje, osim evo, ove godine smo imali samo, ćemo imati sada 2 nažalost, nismo imali ništa, treba smo u 3. mjesecu državne da otkazali radi korone, sad smo imali 9. i sad evo zakazan za 12. mjesec pa će naravno vidjeti hoće li se održati, i volio sam biti u cijelom tom svijetu, poznavati druge trenere i sve to i skuplja to iskustvo po natjecanju.
I koji su ti osobni? A najbolji rekordi su što sam digao na naci, dakle 222,5 kg u čučnju, 165 kg u benchu i 285 kg u mrtvom dizanju. Ja sam kategoriji 105 kg, junior, ovo mi sad zadnja godina juniora, u powerliftingu su juniori do one kalendarske godine koje napuniš 23 godine, to ti je zadnja godina juniora. A ovaj bench od 165 kg, to je aktualni državni rekord u mojoj kategoriji. Svaka čast. Da. A kako izgleda tipičan trening, znači? Pa nešto zašto me isto, uvijek mi se više sviđa powerlifting nego nešto zašto powerlifting treba uvijek ima smisla. Uvijek se znalo zašto ja neku vježbu radim, zašto ja zapravo to radim u tom trenutku i nisam onaj princip da u powerliftingu onda dođeš teretana što bi je danas mogao raditi, ja se danas malo ruke rade, nego točno znaš što i zašto nešto radiš. I sada trening se naravno sastoji se od 3 glavne vježbe što se mora raditi, čučan, bench i mrtvo dizanje, ja sad govorim kao tjedni princip treninga što se otprilike radi. 3 glavne vježbe, onda vježbe koje su, ajmo reći, adresirane na slabe točke u tom dizanju, naprimjer, ali opet prilično specifično, naprimjer kao kod bencha, naprimjer, bench sa tempom ili pauziranje čučanja ili slične stvari. Onda naravno vježbe koje pomažu za izgradnju mišića, ali nisu toliko specifične kao naprimjer prednji čučan i ove ostale vježbe koje se, ajmo reći, neke skupine mišića koje se baš ne targetiraju tim glavnim vježbama, kao što su naprimjer ruke ili zadnje rame, uvijek dosta bitno za powerliftere, ili naravno vježbe za core. I koliko traje onda tako trening? Ja iskreno treniram, ajmo reći, 4 puta tjedno, po ajmo reći negdje od 2,5 do 3 sata. Dobro, ja bih htio pitati što se tiče nekih priprema, znači kako to, znači rekao si puno se natječeš. Da, svaka 3 mjeseca. Da, znači svaka 3 mjeseca, znači ok, znači 3 mjeseca ti otprilike traje pripreme, malo kraće uz neku pauzu možda nakon natjecanja, onda nam pišeš kako izgledaju te pripreme, kako ti se mijenja volumen, intenzitet, na koji način tempiraš formu, podižeš formu, odnosno podižeš svoje sposobnosti, malo da kratko pišeš kroz koji princip ti treniraš. Dosta prije sam nekada standardne sisteme periodizacije, linearna periodizacija, sve te stvari, ali sad dosta u zadnje vrijeme sam zapravo odustao od te periodizacije. Dobro. Jer čitav taj princip periodizacije onako je zasnovan nekim ruskim sistemima, jer su oni dosta vole ovako planirati sav svoj život i što sve. I zapravo što, ajmo reći, sad radim trening organizira neke blokove razvoja i blokove, ajmo reći, odmora. Naravno ima i tu neke, naprimjer što sam dalje u natjecanju, ovim blokovima razvoja ću raditi tipa možda veća ponavljanja ili tako nešto na glavnim vježbama, a dok sam prije bliže natjecanju možda ću ubacivati neke teške jedinice kroz trening i tako te stvari. Trening je dakle organiziran, napišem jedan tjedan sebi ili kad ljudima nešto piše, jedan tjedan koji predstavlja neki mikrociklus i onda taj tjedan zapravo ponavljam sve dok mi performans raste. Trenutka mi performans krene padati, onda zapravo je da sam došao do vrha toga treninga. Došao sam do peak forme i onda naravno napravim nešto za deload ili pivot week gdje ću zapravo raditi smanjit ću i volumen, intenzitet i radit ću neke stvari, neke malo drugačije vježbe. Za koji postotak smanjuješ volumen? Otprilike, ja to više računam u koliko radnih serija radim otprilike tjedno. Dobro, može. Ako ću naprijed, ne znam, raditi čučnja, ne znam, kroz trening možda nekih 18 serija, jer ja osobno radim 3 vježbe tjedno za čučnja, 3 deadlifta i 6 bencha, a negdje ako ću za čučnja sada raditi tu negdje od 12 možda serija ću spanjiti na 7 i neću više tipa raditi petice, već najčešće raditi desetke ili neki tempo work ili tako. I šta najviše voliš raditi u teretani? Sad mi je, prije sam dosta kad sam krenuo raditi mrtvo dizanje, bilo onako najdraže sve 3 vježbe, a sad mi je onako bench, jer bench mi je najlakši za raditi. Kad sam već došao sada na čučnja, pogotovo na mrtvom dizanju nekih većih kilaža, sad mi je već, ajme trebamo raditi sad neke serije sa 250 kila, znam da će mi biti to zamorno za glavu, da se kasnije osjeća onako dosta potrošen, dok mi bench nije mi toliko pritisak na središnji živčani sustav, manje su kilaže, manje pokret to. I jel imaš kao ne znam, ponedjeljkom radim prsa, utorkom radim ovo ili možeš malo to kombinirati kroz tjedne? Pa mislim naravno da znaš... biti, što prekidam, ali u biti možeš nam predstaviti jedan svoj mikrociklus, znači jedan svoj tjedni program treninga, znači ok, ponedjeljak radim to i to, znači sve da nam opišeš točno kako ti izgleda. Pa ponedjeljkom pošto sam najodmorniji ću najčešće raditi dakle čučanj i bench kao primarnu vježbu i radit ću neku pomoćnu vježbu za bench.
tipa, ne znam što sad trenutno radim, Larsen prestoje bench sa nogama da nisu na pod, nek su ispružene, pa nema leg drive-a. Onda drugi dan u tjednu, što je meni, ja sam treniram ponekon srijedom, četvrtkom i subotom, jer mi tako termini u mojoj dvorani, a ono, okej, sada. A dobro, da. I danom bi ono volio ponekon utorak, četvrtak i petak, ali što je tu je. Dok ću vam reći drugi dan u treningu raditi i čučanj, radit ću glavni deadlift, neku pomoćnu vježbu za čučanj, opet neku pomoćnu vježbu za bench. I onda već treći, četvrti dan smo kao već neki suplement liftovi, da ću raditi nepauzirani, treći dan ću raditi pauzirani čučanj, opet neku varijaciju bencha, neku varijaciju deadlifta. Odnosno, više to nije varijacija, već neka kao pomoćna vježba tipa good morning ili te stvari. I zadnji dan tjedan ću raditi pauzirani deadlift i opet neke varijacije za bench i čučanj. I koliko je bitna prehrana u svemu tome? Prehrana u powerliftingu je bitna, ali nije sad toliko bitna kao na primjer jednom bodybuildingu gdje zapravo prehrana ovisi o tvom izgledu. Naravno ovisi prehrana performanse, ako ješ gluposti bit će ti jako loše performanse, ali da postoje powerlifteri koji su sa nikakvom prehranom uspjeli, naravno postoje, ali vjerojatno bi bili bolji rezultati da se hrane pravilno, ali powerlifting nije bitan izgled ni performans. Naravno, da. A onda, znači, sam tvoj program prehrane, znači, kako izgleda, što smatraš da je najbitnije u tvojoj prehrani za tvoj performans? Pa osobno imam onako prilično neku balansiranu prehranu, što nisam nikad bio neki pomogao neki dijeta koji bi izbacivali neke stvari koji bi izbacivali hidrate ili izbacivalo masti. Osobno volim neke guideline što se da se 2 grama proteina po kilogramu tjelesne kilaže, 1 gram masti i ovo ostalo se radi sa ugljohidratima naravno punim. Osobno na dane kada treniram uzimam više ugljohidrata nego inače. Na dane kad ne treniram sam na otprilike ja osobno, koji ima sa oko 103-104 kg, sad sam malo na nekom mini cutu Ima na dane kada ne treniram uzima oko 2400 kalorija, na dane kad treniram oko 3100 kalorija. I u koliko to obroka uzimaš? 6 obroka, tako reći. Mislim, to su, ajmo reći, 4 prava obroka i u teretani, šejko računa obrok i prespavanje isto, ajmo reći isto uzme šejk. Da, a jel konzumiraš rafinirani šećer, odnosno kako ga izbjegavaš? Pa osobno imam, dakle, kada sam normalan dan i kad nisam sad nigdje ni sa ekipom, je manje više clean, što je manje više meni, volim ja to dosta jednostavno, ne dam se sad nešto previše kuvat, to sam svako jutro imam pola kile piletine i puretine, to sfrigam. I onda je još jedan najčešće neko povrće, najčešće smrznuto povrće iz Lidla mi to je jednostavnije, pola kile povrća i još uz to jedan integralni kruh i orašaste plodove kao izvore masti. I voće naravno. Ali sada ako ja neću ići nigdje, naravno nekako ću otići s prijateljima na neke burgere, na palačinke, to ću pokušati ubrojiti tek makrose koliko god je moguće, ali ako ne Pa dobro, da, powerlifting ipak, kao što sam rekao, nije to presudno. Da. Nije to bodybuilding da moraš imati tako nizak postotak. Da, i sad dosta je teško, na primjer, ljudi, da, život sportaša, to je super stvar, sve to, ali treba i psiha neka, treba neki omjer, najbolja dijeta zapravo ona koja će se držati što duže. Pa, da, naravno. Samo gledati čisto hranu kao gorivo, ljudi smo, nismo roboti, za ljude je hrano i uživanje, neki socijalni isto doživlja ako smo negdje. Pa naravno, nismo određena hrana, poznato odluči hormone sreće, svašta, tako da, naravno, to stoji i treba balansirano se hraniti, treba se hraniti po svom osjećaju. Da. To često ljudi zaboravljaju i treba uživati u životu, treba uživati u hrani. Definitivno. A koja je razlika između powerliftinga i weightliftinga? Pa powerlifting je zapravo nastao iz weightliftinga. Weightlifting, odnosno olimpijsko dizanje utega, sport koji tamo još vuče koren iz 19. stoljeća, koji se sastoji od sada 2 discipline, neke su bile 3, od 2 discipline koje su trze, nabače, izbače, i onda su weighlifteri kao oni razvoj svoje snage su krenuli sa tim nekim liftovima snage što su oni zvali, to su bili čučanj. Dobro, više liftovima jakosti. Liftovi jakosti, da. To je bio naziv, ali i onda iz toga, tamo nekih 50. godina su zapravo krenuli se oni natjecati zapravo tim svojim liftovima jakosti, onda iz toga nastao powerlifting. Neke otprilike, glavna razlika je tipa weightliftinga i powerliftinga je zapravo što powerlifting nije eksplozivan sport. Pa da, powerlifting znači dominantno je usmjeren na razvoj jakosti, a powerlifting je u biti snaga, zato što ti maksimalnu silu proizvedeš u što bržem vremenu. Weightlifting, da. Da, weightlifting, a powerlifting znači
ti moraš maksimalnu silu proizvesti da je podigao određeni teret. I To je u biti na engleskom ima dva termina, power i strength. I sad powerlifting nije toliko power koliko je strength sport. I onda je... Da. Znači to je u biti, glavno. A koliko je bitna mobilnost u powerliftingu? Pa za powerlifting dovoljno zapravo biti mobilan ono koliko treba biti mobilan da odradiš neke pojedine vježbe. Sad biti nešto previše mobilan nije sad toliko neka ekstremna prednost. Čisto ono treba biti mobilan da ono možeš učiti dosta. Da, može biti optimalno mobilan, možemo to tako nazvati. A jel radite šta za mobilnost, neke vježbe, možda istezanja neka? Pa sad ako dođe neko novi koji vidi se da naprijed neko ko sjedio 20 godina i sada ne može ući u čuča niti malo, znači naravno raditi neke vježbe mobilnosti, napoći neke goble skvatove ili tako nešto. Ali već kad se dođe do nekoga nivoa da se može zapravo čitati tu mobilnost, ima filozofiju da mobilnost zapravo grani kroz vježbe. Pa da, pogotovo mislim, naravno da čučan da razvije mobilnost kukova, normalno da deadlift znači radi se pogotovo rumunjski deadlift, znači kroz ekscentriku povećavaš mobilnost zadnje lože, mislim to je normalno. Da. Tako da... Jel se istežeš s obzirom na treninge? Osobno ne i smatram da zapravo istezanje neka stvar koja bi se radi ako si sretan s tim istezanjem, ako se dobro osjećaš kada odradiš to istezanje, ali sve novije studije pokazuju zapravo da to istezanje nije da sad ima nekog pretjeranog utjecaja. Pogotovo statičko, znači statičko istezanje je ok, ti možeš povećati fleksibilnost znači, mišića, vezanih tkiva, ali znači što se tiče performansa, što se tiče neke izvedbe, znači o čemu pričam, znači ne. I što se tiče prevencije, ok, jedno ako ti imaš neke deficite u nekim područjima, normalno da ti moraš provajati određeno, ali opet je dokazano da i dinamičko istezanje, da ti kroz dinamičko zagrijavanje imaš puno bolje učinke i na mobilnost i na performansu. Da, mislim, istezanje najčešće, odnosno najviše utječe na proprioceptore, zato se i koristi, odnosno istezanjem ti dobiš, jednostavno naučiš svoje proprioceptore da ti možeš proći tu granicu i Golgi-Tettivni aparat. Ajmo reći, zbog toga bi bilo potrebno, ne stalno, ali do neke zdrave mjere da. Sad sve ovisi zašto ti treba, naprimjer, ako je sigurno neko MMA borac ili tako nešto, pa mu sad treba da on može baciti high kick do čovjeku gleda. Da, naravno, trebamo istezanje za to, ali osobno pričam, naravno što se tiče powerliftinga i svega toga, smatram sad neko istezanje da se ja mogu napraviti špagu ili tako, te stvari da mi apsolutno nije sad nešto pretjerano potrebno. Čak što se tiče dinamičnog zagrijavanja na početku treninga, prije sam dosta radio te stvari, sad sam zapravo dosta u onoj filozofiji da zapravo samo se zagrijavam sa pokretom. Naprimjer, trebam danas raditi čuče, naprimjer neku jedinicu koja nije sad toliko 90% i zapravo kako se ja zagrijavam od toga da ću napraviti par serija sa praznom šipkom, napravit ću neku neku peticu sa 60%, neku reći tricu na nekih 70% i onda ću nakon toga sve raditi jedinice taj rep range koji treba raditi. Isto naprimjer ako treba raditi četvorke, zapravo ja se samo zagrijava sa lakšim kilažama do ove kilaže do koje trebam doći. Znači u stvari postepeno ulaziš u... Da, mislim, nije to tako krivo, naravno, mislim, pogotovo ako tebi to odgovara, znači to je ono što ljudi često po meni griješe. Ako tebi nešto odgovara, ako ti s nečim napreduješ, pa ne mora to biti znanstveno dokazano ništa, zato što ako tebi to odgovara, ako napreduješ, zašto ne? Da. Mislim, dinamičko zagrijavanje, naravno, može povećati performanse, može ti povećati sposobnost proizvodnje sile, a zanima me koliko su česte ozljede u powerliftingu? Pa dosta onako velika neka miskoncepcija što vi misle da su u powerliftingu onako ozljede česte, velike, da onako diješ veliki kilaži da se ozlijedi. Ali što se čak i istraživanja tiče, u powerliftingu su ozljede dosta manje nego tipa nogometu ili koša što su kontaktni sportovi. To bi se samo, oprosti što te prekinem, ipak htio ja isto nadovezat, jer znači gledao sam puno meta-analize samog treninga jakosti snage i kroz kondicijsku pripremu, znači u radu u teretani tu su ozljede znači minimalne, upravo to što si ti rekao, sportske igre, puno više ozljede nego treninga u teretani, ajmo to tako opće nazvati. Ovo zato što powerlifting ima taj dosta sve se ide dosta veliko usmjerenost na tehniku, na pažnju izvedbe i polagano se dolazi neke stvari i ko powerlifting dosta, ko svakog čovjeka individualan i ti ćeš svakom dati nešto da radi. Naprimjer,
za razliku jednog crossfita, ne platim tu crossfit jer nego samo kažem, gdje se na primjer u crossfitu ozljede su dosta češće čak na vrhunskoj razini zato što imaju te neke discipline koje jednostavno su stvorene za neke gimnastičare, ljude koji to rade od malena, a ne na primjer da ti sad u 20. godini kreneš na primjer na onim ručama raditi neke stvari, tipa gleda se neko istraživanje da neki podatak da su imali 3-4-5 tira na World Gamesima od onih propadanja na ručama i tako te stvari. Da, mislim što se tiče crossfita, evo sam da se nadovežem, meni sama koncepcija crossfita prije pojave natjecanja je puno bolja nego nakon pojave natjecanja u crossfitu, zato što za samom pojavom natjecanja oni su maknuli se od koncepta, ajmo reći, nekog zdravog vježbanja gdje ti razvijaš sve sustave od znači, motoričkog do funkcionalnog sustava i jednostavno su došli do toga da rade neke stvarno znači, glupe stvari što se tiče i te, ajmo reći, tehnike i da pojavljaju se puno ozljeda, ali sami koncept crossfita, to sam morao reći, znači prije pojave natjecanja je meni top. A koje su najčešće ozljede u powerliftingu? A nisu sad, ljudi misle kao poalici, kičma će ti otići, ovako to, koljeno će ti otići, nisu baš često da su neke ozljede kralježnici ili koljena, mislim naravno osim kad gdje su neke ružne scene natjecanja, nekom padne uteg ili tako nešto, što je jako rijetka stvar, pogotovo u trenažnom procesu što skoro pa nemoguće, ali najčešće što se neka nakupi samo ono što se zove wear, tipa kod powerlifta dosta se zna nakupiti na zglobovima ili na laktovima od low bar čušnje ili na kukovima. Što se tiče prevencije tih ozljeda, naravno uz pravilnu tehniku su ozljede sve manje, ali nešto što dosta bi svim powerlifterima preporučio pogotovo radi low bar, da u svoj trening inkorporiraju chin-upove, znači zgibove sa pothvatom, jer dosta će to razviti ove mišiće, podlaktice i mene su osobno laktovi nakon toga dosta manje boljeli. A znači ti vodiš dečke u nabildanom mozgu, da li ti njih posmatraš i gledaš šta rade ili? Da, naravno, ove momke koji treniraju sa mnom u Martinovci, naravno tamo sam na svakom treningu i ispravljam tehniku svaki put kad su tamo. Neki koji ne treniraju s nama jer studiraju na drugim fakultetima ili su iz drugih gradova, mi šalju snimke pa ih ja na temelju toga ih kritiziram formu i što se tiče tehnike powerliftingu nikad se ne može doći do idealne tehnike, to su i kasirtoncijske približava toj tehnici i svako malo neka tipa nakon neko vrijeme se neko malo više nabila pa ova prijašnja tehnika više neće biti optimalna nego opet će napraviti neke manje izmjene u tehnici i ideja da se zapravo s tom tehnikom može nešto više kila, a naravno da bude i dugoročna da se ne bacam sad na glavu. A dobro, u stvari ne postoji kao najbolja tehnika, dakle, mislim svako ima individualno na kraju. Da, naravno, što se tiče koji je li optimalan sumo deadlift ili običan deadlift, je li optimalan low bar ili high bar čučan, široki stal, niski, dosta ovisi o samo biomehanici čovjeka. O kako su rađeni kukovi i da. Da, i one fore kao koljena preko prstiju i to isto. Mislim, to ne moramo pričati, ja mislim da je to jako puno ljudi već reklo da to nema smisla. Da. Osobno, kako ja znam naučiti nekoga kad prvi put dođe raditi čučan, što možda ovako nas zvuča smiješno, ali to zapravo ima onako iz prahistorije. Zapravo, kažem čovjeka, zamisli da šeta šuma negdje i stvarno moraš ići na veliku nuždu. I sada kažem, kako bi čučnja doli da obaviš tu veliku nuždu i onda prvo pokušaju sa uskim nogama shvati to nemoguće, sve će ti otići po petama, ne sve bi lipo. I onda naprosto nađe tu neku svoju optimalnu poziciju gdje treba staviti noge i jer zapravo ti u poziciji čučnja na dnu ti mora biti udobno, da ti zapravo možeš u toj poziciji stajati 5 minuta, 10 i onda svak zapravo, ja imam teoriju da svak ima zapravo neku svoju optimalnu poziciju stopala i kako mu to treba ići. Pa da, mislim, ja bi se u biti složio s tom, znači mislim svi znamo čučan, jel, to je u biti pokret koji u svakom životu prisutan, kao što si ti rekao, mislim, dobro, čučan ti i to. Velika pogreška, nekog čovjeka sam staviti u jedan frame, morati stopala biti u ravnini ramena i ne smije koljena prelaziti prste i eto, raditi. Najbitnije da kuk vodi pokret i u biti on nije, ne znam, da je trup dobar, da je pozicija donjih leđa opet pravilna i to, znači sad svako će se u toj poziciji naći
opet u neku drugu poziciju, u svoju optimalnu poziciju. Da, jer prije neko čovjek koji ima kratke femore, duge femore, to je ogromna stvar za čučanje, ogromna razlika. Naravno, i to ovisi dubina čučnja i sve, jel? A može osoba tipa sa street workouta da dođe sad na natjecanje, bi mogla konkurirati uopće? A što se tiče street workouta, osobno smatram da što se tiče street workouta za površinu kao da sad dođe iz nekog drugog sporta. Kao neko dođe tipa iz karate ili tako nešto. Sami street workout za površinu nije sad nešto optimalna stvar. Da, možda neko ima malo bolji bench od prosjeka, ali čučenje, deadlift i što se i pokazalo primjerima jednostavno nisu jednostavno tu jer osoba to ne radi. Pogotovo na street workout gdje jedna mišići donje leđa, slabo se radi. Da, i jednostavno. Ne može, ali mislim da je sada street workout loša stvar. Ne, naravno nije svaki oblik tjelovježbe bolji nego bilo koja, ali da sada neki street workout te može sanjati da će vam doći na natjecanje odjednom napravi neku pomutnju i sve osvojiti, neće naravno. Ja sam ti mislio pitati... Kao što da powerlifter dođe na street workout, natjecanje će se isto, posramoti naravno. Ja sam ti mislio pitati, znači, da li ti u biti pišeš plan i program svim članovima svog kluba ili to ljudi radi sami? Mislim, ne svi, nekima da naravno piše, neki imaju i neke druge trenere, neki sami sebi i osobno kad neko dođe na ovaj klub onda da zapravo će. I sad tipa kad mi se neko novi javi da bi se učlanio u klub i na neko natjecanje izaša, prvo kažem da mi pošle neke svoje videe da vidim jel tipa, ne znam, ako je dečko delizunoran pa tipa radi čučan sa kvote skvata, zapravo reći mi to nije čučan, niće to proći na natjecanju i imamo neki minimalan total koji se mora imati za natjecanje, to je 5 puta bodyweight total, naprimjer za nekog 80 kg, to znači 400 kg totala i to je tipa 140 kg čučan, 100 kg bench, 160 kg mrtvo dizanje, što su početni brojevi, ali sa tim brojkama nije baš da će se u hrvatskom površinu sam moći konkurirati za negdje, možda za 600 mjesto ako ova u kategoriji bude 6-7, znaš, ali čisto da se nećeš baš osramoti natjecati, da neko neće tipa sad doći gledati u mene i reći zašto ovo posao natjecanje, neka ovdje još potrenirati nešto. Jasno. A jel naši rezultati u Hrvatskoj mogu konkurirati rezultatima vani? Imamo par individualaca koji ima neke dobre rezultate, od muškaraca to bi sigurno izdvojio Bepa Pedisića koji je bio svojedobno držao svjetski rekord u kadetima on je bio 93 kg kadeta, on čučne 267,5 kg, što je bio svjetski rekord tada i sada je jedan od jačih seniora u Hrvatskoj, možemo reći top 2, koji je sad na prošlom natjecanju oko 730 kg totala, isto sa 105 kg junior. I ima jedan dečko iz Šibenika, Teo Kalođera, koji ima 16 godina sada, ili 17, nisi sigurno, koji u 74 kg kategorije napravio sad na prošlom natjecanju 600 kg totala, dečko neka bole tipa, dečko benča 165 kg sa 74 kg, još je on kadet, što na svjetskim rezultatima to ali još ove godine treba odraditi, ja mislim, europsko ili svjetsko natjecanje, ali rekord, on je sve otkazano. Ako žena tu sigurno bi izdvojio Romanu Kirinić, koja je već imala i par nastupa na svjetskim prvenstvima i to. Sada što se tiče to nekoga globalne slike, a nismo sad u vrh Europe, jedna Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo, ne možemo s njima uspoređivati, ali što se vidi u Hrvatskom powerlifting savezu, da idemo prema gore jednostavno. Prije nešto, naprimjer, kad se ja sjećam 2015. godine, na svom prvom natjecanju najbolji total koji je tad bio i generalno i od svih je i u 700 kg u 105 kg kategoriji, što je bio najbolji, a sad sam naprimjer taj rezultat će odraditi 5-6 natjecatelja već. I od tada ih već odradili, tu Marko je već odradili 30-40 natjecatelja. Što čisto vidi koliko sam sport raste u Hrvatskoj. A to je čisto zato što više ljudi ulazi u sport, više talenata za taj sport i jednostavno se tako razvija kao i svi drugi sportovi. Jasno, da. A koji su u stvari svjetski rekordi? Sad je ovisno svjetski rekordi u kojoj kategoriji, u kojoj dobnoj kategoriji. Osobno powerlifting je što su tipa neki rezultati što su tipa vidi bench od 500 kg, deadlift od 500 kg, od tora i to su u strongmanima, to nije powerlifting, su radili sa odijelom i sa gurtnama što nije dozvoljeno powerliftingu. I powerlifting je podijeljen na IPF federaciju koja je član Međunarodnog olimpijskog odbora i ove ostale federacije koje nisu testirane. I naravno da su rekordi ovim netestiranim federacijama veći nego u testiranoj federaciji i to je tako stvar svih sportova, osobno nema problema s time niti s ljudima koji su na dopingu, ali svaki ima svoju federaciju, čak i u Hrvatskoj isto ima federacija koja je netestirana i ljudi koji jednostavno žele uzimati steroide i natjecati se tamo i smatrati to je njihov put, svaka čast. Osobno
podržavanje jednog drugog, gledanje jedna druga natjecanja, sve je to dio sporta. Jasno, da. A smatraš li da je powerlifting poznat sport u Hrvatskoj? Ha, sada ono, kreće biti sve poznatiji i poznatiji, ali ono sada da su apsolutno svi čuli za njega, pogotovo neka stara generacija nije. Ali evo, već za nekih 20 godina da bi sigurno svaka osoba u Hrvatskoj bar ono jednom čula što je powerlifting. Dosta često ono, problem kao ono što se tiče powerlifting, mislim da je to ono ili to neki bodybuilding ili samo ide u teretanu pa samo tu nešto radi ili tako nešto. Da, u stvari ljudi ne smatraju to baš sportom, ono, toliko jako, jel? Da, dosta je često visam uz bodybuilding, a uz bodybuilding su dosta onako neki, vi za neki ono, kao što su frikovi ili tako nešto, ono ljudi misle da su sada ono, ćeš biti ogroman, da ono, ćeš imati problema sa zdravljem i tako sve stvari da se ono slomiti. A jel dolaze gledatelji onda? Pa da, znaju biti mislim ono sad radi korone nemamo, ali zna se skupiti ono možda ako sam bilo najveće natjecanje do sada što je bilo održano u Hrvatskoj, bilo u Zagrebu prošle godine u 12. mjesecu, tu u dvorani bilo na Vrbanima i ono, bilo je publika, ono, sigurno ono, maksimum što je bilo publika, sigurno je bilo nekih 150 ono gledatelja na tribina, naravno to su većina ono, rodbina ili prijatelji od liftera, ali eto. Pa jasno da, a jel država daje dovoljno za promociju powerliftinga? Odnosno, da li država išta daje? Ha, za promociju ne, ali ono što država daje, ono, Hrvatski powerlifting savez ima neka sredstva što možemo povući kroz Hrvatski olimpijski odbor. Izvijem što dajem se zapravo govoriti Hrvatskom powerlifting savezu, ono već i član sam tamo izvršnog odbora i znam kako funkcioniraju stvari, nadzornog odbora sam član i znam kako funkcioniraju stvari u savezu. I dobije se neka sredstva kroz Hrvatski olimpijski odbor, ono što se može trošiti za putovanje na europsku i svjetsku razinu, ali sad neka direktna podrška klubovima, ne. Neki klubovi iz manjih zajednica uspiju dobiti nešto preko ono, lokalnih općina i tako to, ali evo tipa ja u Zagrebu, ono, apsolutno ništa. To nije olimpijski sport, ili? Trenutno powerlifting je kao ono pridružen sport koji je ono dio War Gamesa, ali nije olimpijskih igara. War Games su one kao sporte koji je priznat olimpijskog odbora, ali nisi još postao dio kao... Čekaj, jel bio možda na nekim onim, kako se to zove, kao pokazni sport? Ili još nije ni to bio? Još nije ni to bio. Znači to je još, da, okej. Da, postane War Games što se zovu kao svjetske igre. Znam, čuo sam za to, ali ono nema baš ništa. I tu su kao sporte koji su priznati kao od olimpijskog odbora, postoje kao sport, ali još nije dio Powerlifting čak ono dosta je blizu da postaje, ono ima sve uvjete, ali ono čak olimpijsko dizanje dosta koči powerlifting da uđe, jer olimpijsko dizanje ono je puno doping skandala, doping slučajeva na olimpijskim igrama i onda sada dosta se ono misli, pogotovo olimpijski odbor ima stav ako uđe powerlifting, samo ćemo još više imati tih stvari. Ono. Da, ne treba u stvari biti. Kako se dečki onda financiraju uz powerlifting? A zapravo svak se sam od sebe financira, što powerlifting nije da sad nešto ekstremsko u sport, treba naravno članarinu teretanije, ako se trenira u nekoj teretani, ali to inače će ono ljudi trenirati. A što se tiče osnovne opreme za samo natjecanje ne treba prva neka velika oprema, trebate imati neke obične patike i trebate imati odijelo za onaj triko za dizanje utega što ljudi, mi imamo u klubu par ovih trikova što mogu dati nekim početnicima, a onda naravno kasnije opreme možete vi kupiti pojas od 1500 kuna, možete kupiti tenis od 1500 kuna, steznike za koljena, steznike za ruke i sve te stvari što je moguće koristiti. Ali ono, i ako ćete izdvajati za nekog trenera, to vam je isto, ali ono, za sam ući u sport nije sad toliko nešto previše skupo. Što se tiče samo od zarađivanja powerliftinga, niko na svijetu zapravo ne zarađuje od powerliftinga. Da, apsolutno može reći, sad ja sam powerlifter i samo od toga živim, no, profesionalni powerlifting ne postoji kao takav. Svak će morati ili držati neke osobne treninge ili seminare ili tako nešto. Ja kažem, ja samo treniram powerlifting, od toga živim kao nogometaš, to ne postoji. A i to u većini ostalih sportova isto ne postoji. A jel smiju djeca trenirati powerlifting? Odnosno kad se oni uključuju u natjecanje? Pa osobno djeca minimalno vreme ima 14 godina da bi se natjecali u powerliftingu. Neki moji osobni stav o treningu djece, pa da, smatram čak da bi ono tamo od toj dobi oko 13-14 godina da se slobodno bi se onda već moglo krenuti trenirati s utezima, iako i sada djece trenirati od mlađe dobi isto s utezima. A što se sad tiče da kažem što bi neki roditelj, neko djetetu, ne znam, 6-7 godina, pa prvo stavio možda neki bazični sport tipa hrvanje ili tako nešto gdje bi ili gimnastika gdje bi razvio neko stabilnost, snagu trupa i to, pa da onda kasnije hoće powerlifting.
Ekipa, hvala što ste nas gledali. Danas sa nama je bio Josip Torić i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!